Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Tueng, tueng, tueng. Meletus balon pink. 1, 2, 3. Wow, apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen mil kita ada gambar sapinya nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan permennya. Kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada capit buaya warna hijau nih. Kita mainkan capit buayanya. Wah, aku digigit sama capit buaya hijau nih teman-teman. Waduh, ayo kita kumpulkan. Wah, ada helikopter nih teman-teman. Wow, keren. Helikopter warna hijau. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, ada hewan nih teman-teman. Wow, ada macan oranye nih. Mantul-mantul. Wah, ada singa si raja hutan juga nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan singa si raja hutan. Kita dapat ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye nih teman-teman. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok, nyok kita ngarak ondel-ondel. Nyok, ayo kita kumpulkan, cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wah, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna biru. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Meletus balon biru. 1, 2, 3. Isinya apa ya? Wow, ada lollipop cupa-cup nih teman-teman. Wow, rasa coklat. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ada gajah juga nih. Gajah badannya besar dan belalainya panjang teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada singa si raja hutan juga nih teman-teman. Ayo kita mainkan. Wah, belum apa-apa aku udah digigit sama capit singa. Wow, ada motor balap warna merah nih teman-teman. Wow, keren. Kita kumpulkan yuk. Wah, ada T-Rex, T-Rex, T-Rex. Badannya besar, tangannya kecil. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan yuk ondel-ondelnya. Kita lanjut cari ke sini yuk. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna kuning. Tueng, tueng. Meletus balon kuning. Wow, kita dapat cupa-cup lagi nih teman-teman, rasa stroberi. Kita kumpulkan yuk. Wah, ada bola sepak warna putih nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Ada mobil tangki pemadam kebakaran nih teman-teman. Pemadam, pemadam. Di mana? Di sini, di sini. Wow, kita dapat kuda warna coklat nih teman-teman. Wah, ada kuda Nil juga. Nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, kita dapat pop-it bentuk lingkaran nih teman-teman. Wow, warna-warni. Wah, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sini yuk. Wow, di sini ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna hijau nih teman-teman. Tuweweng, tuweweng. Meletus balon hijau. Wow, ada bola sepak berhadiah nih teman-teman. Wow, ada balon warna-warni nih. Ada warna pink, warna hijau, warna kuning, dan warna ungu nih teman-teman. Wow, kita dapat 4 balon emoji warna-warni. Kita kumpulkan yuk. Wow, kita dapat
Iron Man merah nih teman-teman. Wow, ada Iron Man hitam juga. Wow, kita dapat kerbau. Mantul-mantul, kita kumpulkan yuk. Ada bola sepak warna oranye dan bola berduri nih teman-teman. Ada warna hijau dan warna ungu. Wow, ada bus Tayo juga warna merah. Hei Tayo, hei Tayo. Wow, kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna oranye nih. Kita kumpulkan yuk. Cari ke sini yuk teman-teman. Wow, di sini ada ondel-ondel balon meletus lagi nih. Tuang weweng. Tuang weweng. Meletus balon ungu. Wow, apa ini? Wow, kita dapat coklat milk kita nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada bola emoji warna kuning nih. Matanya berkaca-kaca nih teman-teman. Mantul-mantul. Wow, kita dapat mobil penggilas aspal nih. Wow, ayo kita kumpulkan. Wah, ada mobil jeep juga warna kuning teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada mobil Pertamina warna merah. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada bola karakter panda nih. Ayo kita pantulkan. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna ungu nih. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, cari lagi yuk ke sebelah sini. Wow, di situ ada sesuatu teman-teman. Wow, ada bola sepak tuh di situ teman-teman. Ayo kita ambil yuk. Ini ada bola sepak warna hijau nih. Ayo kita pantulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita putar. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari lagi yuk. Masih ada nggak ya? Wow, di situ ada bola lagi tuh teman-teman. Wow, ini ada bola basket nih warna oranye teman-teman. Wow, yuk kita pantulkan lagi yuk. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Cari ke sebelah sini yuk. Wah, di situ ada bola lagi tuh teman-teman. Wow, wah, ada bola karakter panda nih teman-teman. Wow. Wow. Ayo kita pantulkan. Kita kumpulkan yuk bola karakter panda. Wah, ada bola berduri di sini teman-teman. Bola berduri warna hijau dan warna ungu, tapi nggak bisa nyala nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan, cari lagi ke sebelah sini yuk. Masih ada nggak ya teman-teman? Wah, sepertinya sudah habis nih teman-teman. Teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga sehat selalu. Dadah.